Boleh. Piye iki? Tahun piro? Piye? Bekasnya Bubidan. Wah, ayune mbah yo. Ayune orang pulau warnane yo muli-muli. Wah. Ora sampai 16, Lur. Ora sampai 16. Ora 16 tak longi. Mateng. Kilometernya yo lakian siji, Lur. Jarane paling ayu sak Dung Tuban yo. Bekasnya Bubidan wayu iki, Lur. Merapat Batem Jepon, Lurah. Masuk lagi, baru masuk lagi Supra 125 injeksi. Mesin segel bukan bekas koperasi. Harganya cukup 11.800.000. Lokasi Batem Jepon, Lurah. Monggo bosku yang minat merapat ke lokasi. Tahun berapa, Mas? 14. Mesinnya piye segel? Mesin segel. Strip-stripe yo ori yo iki. Regane pira? 9.000 susuk. 9.000 susuk. Lokasi Batem Jepon, Blora, Mas. Monggo yang minat merapat. 2020 awal masih 2019. Harga 15 nego. Ngone Profesor Santoso. Lho iki wonge. Street Lord. Oke. 15 nego. Harga promo iki, harga promo 3.700.000 mesin handal. Bodine apa adanya iki lho, bodine mesin handal halus, kelistrikan oke semua. Lengkap off 2 kali. 3.700.000 rene oleh susuk, lokasi Batem Jepon, Blora. Moning 2018. Moning Pol. Harga 18 juta. Lokasi Batem Jepon, Blora, yang minat merapat monggo. Moning Vario 2018. Agak masuk 2018. Adine King, adine MX King. MX New. 8.000. Rene oleh susuk lho. Lokasi Batem Jepon, Blora. Wes mulus mening. 8.000. Ready lagi baru masuk CBR 2019 akhir tipe ABS. Tipe ABS. Plat Blora lengkap, pajak jalan baru, pajaknya baru. Untuk harganya kita jual 15.800.000. Masih bisa nego. Mulus, kondisi motor mulus. Spion ada, lokasi Batem Jepon, Blora. DB masih ready tahun 2022. Pajak baru harga 27,5. Nego mulus. Vario 160 juga ready harga 21.500 saja. 2023 mulus orisinil. Lokasi Batem Jepon, Blora, yang minat merapat bosku. Supra iki. Jobone yo utah, mesin Poino. Ngarep guri bane beda. Regane pira lek iki lek? 5.000 nae yo. Pajake off bulan 7, off 1 kali. Lokasi Batem Jepon, Blora. Mesin Poino jaminan. Agus mah mulai nempel itu. Gak, Pak. Pas nang blimbinge. Tanah mah wong sing di Jakarta kan itu.